oi pi penon kami video jonga ngang oi pi ngam khang ini no moda nang ke namar nga lada ka debit direct ka jonga ngala ban explain jadi jongno ki copyright ngamla ban yada ngamla ban explain sto piko penting kai gai ani tu ibu berngem peniap li Facebook te hak to ka post jong Jason Ram ngang ongi balai pede pi close no itu ka account jong pi ha balai close no itu ka account par lalu taf do ka ata te ngangala page body government serban hi tang bang ano pi ladang amat ngasup te oho AI meta intelligence mlap re pi mlap re tong pi lada pi ki bapet menta kamiet ladang ngam la ban lap yo tu siam ha ba biang tong pi ladang ngang wat ngan put pi mar kaliang ngam la ne man lap yo lada close mengkrai profile jung u ngam la ban lam lada piong bi put mar kaliang ni ngan lap de Eri pitau Facebook sengau batau hayang lajong, pitau WhatsApp sengau batau hayang lajong, pitau YouTube channel sengau batau hayang lajong, Eri pitau Instagram sengau batau hayang lajong. Dan email. Hakabi ka seluruh. Nak tak kata nganong ipi penonton sosial media. Ka account hab ai te detail. Katar ani komen sedola pat. Ha Facebook, ha YouTube channel, ha WhatsApp, ha Instagram. Lagai kabit anak kelut kada bit kada rong nong dom nong jelak kat kan kita penduk kursi ngampat julap hiru apertai ni kabit tele nak tak ada kan imat kita Facebook kita YouTube channel kita Instagram kita WhatsApp tang ban blackmail ya no ino ki blackmail makna te kemut nomor phone ti hap IM kira ai nomor phone kemut wan wat ti mlap ha kira ai nomor phone di pi mlap tu syong pi la nomor phone ngai pi ngamlam kabit ka seluruh katar ni kasngo akor kasngo akan ni batai bahal ya kasngo jeli bah teng berpekat badin kan ni kata nya kaben ani kajing ben nong wei te kajing ben nong wei barkangit nong wei pak Tuhan gam jelas ya kasion dekar kalong coba palat tip ada di ipadu biari paduk menggali itu lihat leran tu lihat